Simple Smart Learning Welcome back to Simple Smart Learning. Today general theme thingkan saga English ka pyo ma tong mya song ayuta song atong nung phit de ke pong tini ka subject plus wanna plus verb plus object ne ama takhale noun da myo book football dinner ha myo le the lo yare da myo object le the tong lo yare no we wanna buy book channel sa we chin channel bolong ka sa chin so ra ko pyo ji ba tong chin we wanna play football lo pyo yin man ne we wanna play football channel nya sa chin so ra ko pyo ji ba tong chin ga we wanna eat dinner lo pyo yin man ne channel we ka channel wanna eat dinner channel nya sa chin lo tong lo yare channel coffee tau chin so ro pyo ji ba we wanna drink coffee lo pyo yin tong chin ga man ne we wanna drink coffee ke channel nga we chin so ra ko pyo ji ba we wanna buy fish lo pyo yin tong chin ga man ne we di so ra di ma shi le we wanna buy fish lo pyo yin tong chin ga man ne aku call chin ne so yin we wanna call now aku eight chin ne so ra ko pyo ji ba we wanna sleep now lo pyo yin tong chin ga man ne aku chano eight chin ne we wanna see this so yin era chano min chin ne ke we wanna help chano ko ngin chin ne chano sia win phit chin ne so ra ko pyo ji ba we wanna be a doctor we wanna be a doctor lo yare no ke we wanna give chano pay chin ne how be we chano ni ko kho chin de so ra ko pyo ji ba we wanna call you we wanna call you chano jojo ko kho chin de so yin we wanna call jojo chano aa ko kho chin de so yin we wanna call aa chano sia win ko kho chin de so yin we wanna call doctor we wanna call doctor it ne yama ambulance thelo yare luna ga ba chano do luna ga ko kho chin ne so ra pyo ji ba we wanna call ambulance we wanna call ambulance lo tong lo yare chano nino ko dwe chin ne so yin we wanna see you we wanna see you chano tu do ko dwe chin ne so yin we wanna see them chano tu ko dwe chin ne so yin chano do tu ko dwe chin ne so yin we wanna see him tu ne ya ma yo chale na me thai lo yare we wanna see her chano do tuma ko dwe chin ne lo le tong lo yare no ni phone ko ji chin ne so yin min chin ne we wanna see your phone it ne ma your phone we wanna see your phone your car lo le the tong be lo yare no chano do ning ko ku ngin chin ne we wanna help you chano do ning ko ku ngin chin ne we wanna help you chano do tu do ko ku ngin chin ne so yin we wanna help them chano do tu ko ku ngin chin ne so yin we wanna help him chano do tu ma ko ku ngin chin ne so yin we wanna help her
အဲ့လို we နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် next lesson မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်အားလုံး bye bye